Abusia ha attention TV so mo bia kwa ba e de baso ensem a etwego e wa Ghana mem ha say social media so lifestyle entertainment wa shebe ana ye de abaso mo ensem abeka yensa any soft bia betina wonte a wochi matchre se ana sa brante bia bonte a wochi matchre se kamya koye se Kofi Adom wani ensensem ya na ho ehinsa ye ho reaction de akono pa de evangelist bi onu sho Ghana mem ha say ana nke WhatsApp post for ekochi no e de ne ko wakate na mo kototo na no ba ko mienu bi e de fa dia eto Kofi Adom ye beko nya koti abrante na kasa e de ya balance once na no menka o se University Foundation ona ko ejume ko a wo bo me chidom a me de jume de e ba beso mo e attention TV so pe foundation bi abo ma na ye wan ye de na meka for University Foundation ana e de ama on patch of friend was 054830295 yenko ne koti abrante enumonsem embratia recently Kofi Adom betna media ka kire Ghana fu nyina se okọ abruchiri ofa na yirechi ofa ma bebre enu omo ye story no kra se oba no ne papa empe Kofi Adom asem inti eno ena ema Kofi eyesa Kofi came out with confession message but nobody was paying attention. Only few guys saw it. They sent me a message, but I'm not interested in those stuff anymore. I pretended I didn't even see their message. Minu yana send a message peso Kofi Adom ale wo confess and anam so me share the busan minu yana ho te say. Oni wo busu afo ho te say. That's it. I don't want to go there anymore. I didn't want to go there and I don't want to go there and I think I will never go there anymore. But Kofi ba bontene be confess omo a watwe omo di e ma Kofi atwe omo di e wo Ghana ene abuchire nyina Kofi e be confess e chere Ghana fo but di Kofi eyi free mu a wantumi anchirichi mu e fa wode omo betna internet no so edegi sika ewo Kofi TV a bibiri na efemu ewuye one me be ya dwen se 2019 no ekobaka na Kofi ye frɛ no ewuo ho chiame enipa bi ebewu a okuhia Kofi Adom ansa na wawu wati ase enipa bi ebewu a ewo Ghana na ohia Kofi Adom ansa na wayedai wawu wati ase enna na me kyerɛ mo nti na metai eye Kofi Adom ho program no because minim say enipa bi a Kofi be hia wo mo no eye likely say saa nkrofo no omu wuo no obeni mu hu bi enu nti enna na metai ye saa teachings no Kofi jare saa nsem no Ghana fo ni ba ho no jare nti na ebesi ne mona moble enwu odaso tias until recently Charlie had the class is back in yeah mona moble e case no e kire me ma me hu se Kofi e jai sa enipa okase wo boa o ma na omawu e won ensem enu nti na mejai Kofi hu teachings no but Kofi eye ne ma papa I posted ne kan ho se oh now the person mu nyina amoti ase ne say just recently last month Kofi shared a big apology and a big confession o kana nu mu asem bo anipa bia wodi bone na bone no start hantew bone no start nyansunsaso ewo so enkrofo obru nua menu ya bi kura mnantie hene eye program na wa post to say Kofi Adom enye Roberts ene ko attack him. It's true because Ghana Rober be na betwe aba ana bet e de abo Ghana Rober oni sa atam no wono wode se kan bi wo yam age wo camera na usika ene wo phones akọ Ghana Rober no okutatuo enye aba ena Roberts e de bebu nipa
ewo Ghana na che sa Am Roberts no omunye serious ya ye gina nchani nim dia kwaso enye Am Roberts demum no Kofi be pa achew nipa bebre nim case nim Kofi be pa achew no wayi amama tefrim de ye na ya mitie program no nyina Kofi kura birthday we she ne happy birthday mitie program me ya sundue ni papa uhu mesa no me ya sundue ni pa me ya de na aka se menu ade a we tia me no enye meda me no baby keep peace na se me ya right kura be ka se unu a de me ya wrong na ya make peace for the sake of me ya sundue. I like to make peace with people. Said the day I meet me move on. Abra adwene boni bia ni tirimoka bia ni mitirimuntino. I like to make peace with people. What you say? Emo mne Kofi apology ama Ghana for our tron wadi nyina. Kofi confess boni a wadi e wo sunase nyina no. Die wo yi free mo a ne huntimi nto ne da e amama attackesi no. No se mrantie hene se maybe na edia ba abono Kofi nya be me bia we lose sa ma bi tumi abono sa. It is possible, but the main thing here amama attackesi no a when tumi a me chire mu anchire na yere ene na busuafo ekwan e fa so a ohunu amama ata ne de toto amama ata no eno any main case a hanti Kofi Adom eni nti ya shada create cover up story say eye poli eye Am Roberts bi na yakwa akọ robo ye nyina ye ni Am Roberts yo na wo Ghana boys o mo jeje phone so kra no o mu kuta knife wa phone na ama wo de knife no be wo yem obi a wo ye Am Roberts de eye tuo ene wo dili ti se mo se mo jabi wo Kofi nsa ho ne yi amasa eye camouflage. The red deal and say Kofi kura wintiminity wa lose weight. Kofi lose weight wintiminity. Eye amama ata ne hesumase a oyi Kofi Adom sa. Spirit ya hante no doso. But the main force no eye amama ata. And as asem no Kofi entumi me confess da. Eno wo confess bia ne ho beto no. Kofi ntimi me confess da se bia amama ata. Ena eye ne sa. Enti hondi obekata so na case ni mu yedea wakase bia yede ne beko hospital ni bia nurse fo ni bebusa se ede be na ko bia tese Kofi hospital. People begin to look into the story said there na etu Kofi Adom a into other hospital. Ebuse Kofi Adom wani sensem ya na eda so eyedi mu efa ede asanso abre wono na na ya meka cho se asem bi sa eba na ope emumu aya ya na taya bra attention team it dey make us mo subscribe to your YouTube channel na mo sanso and follow your Facebook channel no eno na yesa na asem no to ho na ye de betam na ye de abeso mo e wa attention TV so me da se ma money hwa money team